kani giu Krish Bakhuid tong in Dubai nagabinda Pius John palay thaba barake kasngi kaminda kasngi Dubai ru nagabinda rain borlang marbaniak ba nagabinda ka jing tumu jongi Dubai nagabinda kayinga senjong Pius Piril Sopo Pat ni Dubai ru nagabinda Priya Sopo Nisha Sopo But Din Marwain But Baroki Kunditi Baroki Jing Tumu Junki Bautrai and Penkoid Penkia Yaki Inga Sem Barokaway Niduay nagabinda shit ti bun wanya nagabinda ban penerengyo Nakan nambar lai spa lai pun riu trying in killing cut but Chaduan trying in killing cut but and ruling door who trying the agu Chaduan trying in killing cut but Alum lang mentare kat batu Alum lang mentare kat batu Lembatu kipai Kristan barokia Alum lang Alum lang mentare kat batu Kohemen koperato ngil sngongu yau trai nagabinda ka jingai ka jingkar ko baro kabau dang tese halo jungi ngikar padi piru benduai nagabinda ka Bible convention hagane ka sngi sajain nagabinda ka jingai ka jingkar ko baro halo rupait uban su yalum lang ban sngap yakakti nu trai ha kertang uppa barukon barumen siyam Bakhuid Amen. Kajinga ejungu trai jungi Jesu Christ, but kajinga ejungu blay. Lem but kajinga sulak jungu men sim Bakhuid, kindon, rengkat but pi barro. Rengkat but piru. Kohimen ko parang. Ngidang yusngo nyaga jimpule, nyaga kitab Hosea nungia tulupa. Kumno utrai ublay uyai sya badngi. Wad habangi ngop shingop hakapop. Ula kuapan pentimai ya ke jutang kabang ilat te badu. Badula ula ukuaban wad yengi, kuaban penim yengi, lemba ke jingyai ne jungu, lemba ke jingir jungu. Tongin sange shipor, ban yomad ya ke jingir jungu Jisu. Ban yomad ya ke jingyai ne jungu Jisu ban wad yengi, ban penim yengi. Hakabang yai tia ke jing talot ke jimlin basiniyo jungi. Ya ka jing long jang ka do ya ka jing long jang ka men sim jang Jisu be e ngilong ginom pop map igi pop jangi site kud yangi na baro ki pop nga plam how blay badon bar baro badapi ko men ko para bangale pop shibun he Daki jing perkat, daki tin, daki kam, daki jing lek klet, daki jing lek palat junga, daki jing lek palat junga, daki jing lek palat kraw junga. Namar kata, akar padi ka Maria Bakhuid, kabayay sa katay soti, yaki angel bad kiri kuid, bad yapi ko himen ko para, banduway na kabinda junga,
how try ublay jungi. Ublay badan bor bar wini sune yangi. Parendala map igi pop jungi. Unialam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try can rat ko play Ismeyangi. Try can rat ko play Ismeyangi. Kristo ko Kristo Konong penim jangi penim yangi. Draken rako ble ismeyangi. Draken rako ble ismeyangi. Kristo ko Kristo konong penim jangi penim yangi. Tongin niya duwai. Ngi duwai nagabinda ki bapang ki bashitam hapadeng jangi. Nagabinda ki jing tumu per ke jangi. Ngi duwai nagabinda ki jing tumu jang Bible convention hakanegas ngi say jain. Badu basan sharbat me lem badu men siem Bakhuid uway ublay junam la junam. Amen. Kecing pulih na kitab Hosea. Kumta nganyalam biang yaka sya kari kenca. Hangta ngan sakro biang yaka da kiktin i. Ngan ai biang haka yaki beriso wan bakalayo ngan penlong kakredop cingkremen yaka tem saja. Kan ko ungu yanga hangta kumba kalale menba kadang samla menba kalalait na Egypt. Ha kata kesengi wong try kan sakam tengah biang yenga kanam khotsu yenga ubal jonga. Ko Israel ngan penlongnya pha ka tengah jonga ngan lekat ya kabadai bat ke basyong hok ngan pen i barabor ya la ke jing i bat ke jing isnei ngan penlong ya pha ke jonga junom bhor ngan bat ya la ka soskular ngan penlong ya pha ke jonga kumta phantip bangalong ukendran kakti no try Chingiro ay mga Chris. Nakasam chis pa sa oposan, kanamar pras pa Andre Pusaw. Pen John Burom Yame Go play go sim jonga Gan ker ku ker te jong me Junom Halakas ni ker ku ker jong Gan til ker teng u try by crowd by day yaro Junom Jemno u try u by isne Patun hajing bita Ka it gas pun kendre Yaro u try I bend on
yai shastem ya ki jing tao baro upa in upa silne ya ro you try I know you try jing tao jong I know but to kerpu pile ki lok jong kerpu you try and yai ben don bu rom ya me go play go sim jong na ngan kerpu kerten jong me Lapan pau yang cembiem berkecing bom yap daga gospel. Hallelujah, 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 hallelujah. Utrai undon rain card but pim. Kajim puli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam ame kutrai. Kadba u Jesu udang ong yakani uwe uremba synagogue ula wanshawu ula dem krup hakamat jangu badula ong kakunjanga kadang shuya. Tawan se ban bu yakti jame halo janga patkan sa im. Kundau Jesu layang badula bod evu badkisin ran kila late rengka badu. Kawe kakende kabala pang mis nang jur la kadarsnen kala wan nas shadinu Jesu bad kala katang iya karmyang jain jumu. Kala ong kala de ladang ayok ta ia ka jain kup jangu ngan koi. U Jesu la pai shi sundon badula yo iya ka badula ong watiing kokon. Ka jingai jambi kala pen koi ia pi. Hakatahi ka kalipma kata ka kandai kala koi. Teu Jesu ula poi haying uramba sinagog haba ula yo iya ki du halia bad ia upait ba ubaya win ula ong ya kendria barra kakina kam shimya kashu yotia kilas tang bandrki bain yawu tang shupen mi yawu pait ba u Jesu ula leitrung ha kamera kata kakina ula shim yaka nakakti bad kalaki joy kakubar shapangane kala priang kerleng kata katain. Ka gospel jong utrai Kajiro emeko Chris. Kohimen ko para bayid ha utrai Jesus Christ. Nilayos ngo naka kitab Hosea nong ya tulopa. Kumno ublay ula prasad iya Hosea ban late wat shivat ya katanga bakli. Utrai ublay ula bataha wu Hosea ban shong lok bat kata ka kende kabadon ga jimalein basiniyo.
Ublay ula tip lupa ya ke jinglong basniyo janga. Badu ublay ula bata ha une nongya tu lupa Bakhuid bak ya ke jutang ban syong ba kata ka kende nuti kenamba lemba ke jimba mensiam jamu ula ban penkala ya ke jingim janga. Bad kaya ke jinglong babha kabadon habu hozia. Hozia nongya tu lupa ulong ubayay ne kumutengah, ulong ubayid, ulong ubajamnud, ulong ubayaisha, ulong ubadap daka jingi dubalay. Wan lada ka tengah jungu kamshim ladon kene ka jinglong baba, haka, lemba ka jingyajan jungu hozia badka, lemba ka jingwad klem sange jungu hozia, lemba ka mensiam yaisha jungu hozia ulala ban penkalla iaka kane kalonga jutang jonga jingid kane kalonga jutang jonga jingid jungu ble yanga badia piru hoy ngilong ki bri batalot haruka ngilong ki bri ka baduna bon sin ngidon hangi yaga jinglong Bakhuid haka kranga kana jongi haka rukam le jongi Hagai rukam im jongi, ngilong ki beri Bakhuid bonsin. Henry mangi ki Bakhuid, mangi ki bam shanya ha ubale, mangi ki bam yaine badu bale, mangi ki bam kongo iya ka jutang jongo bale. Habangi koloi, banya jan badu Jesu, haga jingya pai jo donu jongi, ngin sanang yo jingkui na ubale. Kane kalongka, jingmaya jonga jingmane jongi ya ubale kane kalonga jingmaya jonga jingi jongi ya ubale ko himmen ko bara haki inga sem jongiru don gi kun gi Bakhuid don gi kun gi bam ki batam sneng don gi kun gi bang ngop shingop haki jing auria ka baharukam yaki bahro ngilaban penkala ladang gi don ga jinglong jongu hozia haba ka tengah ne utengah ki koloi banyajan badu Jesu ban bit ya ke jinglong jongu bleh ha ke jingim jongi kila ban kta ya ke jingim jongi wai bakane kalong ke kubor baba kabang yusngo na ka jimpule baning kong mendagasni lemba ka jimba mensiam jongi ngila ban penkala ya ki bru batalot lemba ka jingya isha jongi ngilaban penkala ka bamut ya ki batamsne lemba ka jinglong Bakhuid jongi ngilaban pinkuit ya ki Bakhuid saudong jongi haki inga sem jongi lese haka jinga de shilog lese haka jinga de jombi ki mi ki pa bat ki kon gikti lada pikloi balong ki bayaisha badu duai shirhem kabor jongo balai kan stang ban kta ya ki to ki Bakhuid nangda habangi peit haka gospel kane ka pang kayai beteng haba ka kende Bakhuid namar ki ju ki ken ya ka kende ba misnam kalong ka Bakhuid but kim sha ya ki ban leisha temple kim sha ya ki ban mi paid ba but ki de ban shong kop hai ing jingai na u paid ba but kita kishait dulad ban late cheke temple ban mane ya utrai kishait dulad ya kano ka jingkawai ha ke imlang salang but kishait dulad ban yakendo yaki paralok yaki bahing kase namar ka nege jimpa bad ha ka kitab Leviticus ka karan shai ka down shapang ki kinde pa misnam lada de ka por banai nege jingshitom kila dulad ban leisha ke temple henry u Jesu ka ain tumai haba u Jairus haba uneur ramba synagogue ula wan dem ban hakamatu trai kane kalong ka dakashin jang ka ain haba ka ain barim kala wan ban dem hakamatu Jesu ban karpan wan ale haying janga ban penim ya ukon kakon janga balakalad u Jesu kadaka shinjang ka ain batimai kadaka shinjang ka jingit ka batimai daka
yaka daka shin janga jingisne kabatimai yaka daka shin janga jingkuit kabatimai kapen kalano ya bangor ke jingsngoto barim jangiju bad kaba kane ka kende kalawau jisu ulam pen bana pai ru kidon ka hok banwan shaki paidba wadlada kidon happadeng kino ki jimpang kamdame yaka jimmi snam ne ka por banai jonki dese don gi por ki bru ki perkas niu don gi por ki tharais niu yaki kende don gi por ki bojingai yaki kende nakaban shimenta yaki jingelang paidba namar kidon happadeng ka jingshito ujisu ka ain temai ain janga jingid ain janga jingisne ain janga jingkoid ka penbana paidba lemba kene ke jingjia ha ka gospel minta kasngi baro kidon hok banyalong kawe bar ke jingpang ke jingshitom ke numde ban penjingai yano nakaban mane ya ujisu lese kum kene ke jimbarkat kalabandon ha ke jingmo jimbarkat jongeru ujisu ulapen kuid yaki brio nakane ka jing tarais niu lempa ka jimpen koi pinkia yakane ka kinte kabadon ka jimmis nam kadarsnem kohimen ko para kabakong san haka jingim jongi kalong pangide bandon ka donut kabakuit ka donut kabawat kalam sange ya ujisu ka donut kabayid ya ujisu habangi don ka donut kabashania ka donut kabakuit ka donut kabayid ya ujisu ka met ka par jongiru kana koid ladangim don ka donut kabakuit ka donut kabam koid ka pentingit ya ka met ujisu ulong ka daka shin jong ka bor jong ka jingkoid bor jong ka jingitsne baduan shangi man ka kalemat kumba ulalay chisendon siya kaying jangu rampas synagogue Nongstoin synagogue Nongstoin kangne kalong ubapet iya ka ain barim janggeju rengkat bat ka ain barim janggeju ka ain temai kalayaid haba ka ain temai ujisu ulayai rengkat bad rampas synagogue kaya ka bajah ke inga sem jangu iya ka jingiam yake balayap kilaki imbia ujisu ulong ka bor janga jimmi pa bad halindi ladangi paid pa halindi kane ka kende kalawan ban katai ka jain kup jogu jisu bad kala yarap ya uni urampa sinagog ban nge shirhem ya ujisu Matius Bakhuid uhikayangi ka jingkardor janga jinged ka jingkardor janga jingid ubale ka jingkardor janga jingshanya uble kalaban pen kala ya ka jingim jangi habangi ki kun jang uble habangi don ka jinge kalam sange hau jisu ka yinga sem jangi kan kala ya ki kun gikti ki jangi kin stang ban paisha uble ya ki badakai kin kala sha ka jinglong rikoid ngila ban pen kala ya ki baro artli ki jimpule ka kot ka beringi vai pai vai ban perkat temai ban le ki kam temai ban wanra ya ke jingi bi jongu Jesus Christ haki himen ki para jongi kenamba makiru kinyo burom haki imlang salang kinyo burom haki inga sem jongi kinyo jingi jongu ble lemba ka jimba men suyam jongi ko himen ko para tongin kalalang ka dakashin jonga jingi tongin kalalang ka dakashin jonga jingkuid ya kiwai tongin kalalang ka dakashin jonga jimpenti mai men suyam jongi wai lemba ka jingkongu jongi lemba ka jimba men suyam jongi tongin duai na kapinta ka nega jingai ka nega yukerish Bakhuid jisu be id pen klein shushu yangi pen slay yangi bangin dup laban pen kuid yakiwai bangin dup laban kintiu burom yakiwai haka imlang salang jongi haka balang jongi haki inka sem jongi lemba ka jinglom baba yaiti hame ko jisu ya bahore ke de kod jongi inka sem lese donki himen ki para jongi ki bangop haka jing tikit lemba ka jimba men siyam yarap yang iban kring yaki syaka jingid ka jame enya ro ya utrai Jesus Christ Amen.
ko himen ko para tongin playa ka jingate ka jongi ngangate ha uplay upa badon bor baro nong tau ka beneng bad ka kindo bad how Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya ubala pu na men siem bakui ya ubala kana ka Maria seisoti ubala shale ben ha po Pontius Pilatus la sanar pnayahu la ya la tabiyahu ula yasha ki baya hagas ni ka balai la mi patna ki baya ula kiyo shabening u shangsha ka mon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ban bishari ki bayim pat ki baya ngangay ho men siem bakuin haka balang Catholic bakuin haka jingya silong ki rikuin haka jingmap ikipop haka jingmi pat ka do haka jingim bam jikut amen Lai spa Andrew Pusau. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kallong ka ba priang kun ha ublay upa ba dan bor baram to train priang jiknya ra ti jong pi nagam ta ka ching ro ko brom ka teng chung ka ching mu to ai mi ka palang ba ko chung baro ko wei ko pa to pediang kini ki jingai sngo bha jangi ai ba ka jingkongu ya ka tin jame kallong ka jingai ba yaine yeme ha ka jingim ngipan ya kane dau Chris utrai jangim amen utrai undon rengkhat bat phim rengkat bat phir to khen tiu ya la ki donot ni kan teu ki shau trai to nginai ngu ya utrai ublay jangim ka shong hok pat ka te dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa bakuin ko blay badan bor bat bam jikut namar ha ka jingit melataw ya ubendriyo bad habala pendram ya wo kat kom gahok mela sispa ya wo daga jingisne lemba utrai jangi u Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aro ya kaburam jame ki hima ki demmane but ki bor ki kinyu hakama jame ke benem but ki pait benem but ki sarapim ki amane rengkat daga jingkamen ai bagi sur jangero ngi duai kin yaso daga jing sneverit kadba ngi pen banam Oh
Hosanna, Hosanna, your right place your throne. Hosanna, you bend you know. Ko himen ko parang kanay kalangga por ka Bakhuid tam. Togin tuwai na do ka donud lemba ka jing Bakhuid lemba ka jing ba men siam ngin pendimai ia ki himen ki para ki bayin ka sem ia ki bayit batoin jungi pat lemba ka jing long Bakhuid ngin dup la ban kring ia ke ve sha u Jisu ba ka bor trai kan trai kam lemba u men siam Bakhuid minta halo jungi baro dashisha melong Bakhuid ko trai kata mei jang ka jing Bakhuid baro Namar katangi karpad yame to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siyam jamme kum ka umje halo janki bakindup kelalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jing shashitom ula shimya upu badaka ba aingu yame ulakdia yawu badula ai halage senran u om tushim batobam na kanepi baro namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naka benta jompi Hakaju keru kamendala le bam ula shimya ka kuri badaka ba aingo biang yame ula ai yaka halage senran u om tushim batodina kane pi baro namar kane kalong ka kuri jagas nam janga jutang bati mai bad bam chikut yaka ben pen minaka benda jumpi banaka benda ki babun yaka ben map yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kos nam bakar dor jango Chris to pen Bakhuid yangi to pen kai pen kia yangi to yada yangi nau bamen naki kalam kajimaya jong kajinge Kata sin bangi pamyuni Kane kakuri imena kajing yap chong ekotra tadhadu prema namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingya bad ke jimmi pa jango ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai ngwaidem na marmela new yangi ke babit ben yang hakamat jamme barban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet bagas nam ukris ngin long ke bela penyat le kawe da umen siyam Bakhuid tokan mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay But penjanaya kahaga jingin Renkat badu Francis uppa Bakhuid jangi Fadan som administrator janga diocese but bara ki lingdo bat kirinium takin mau lemru ya ki himen ki para shenrang bat kinde ki bela yoti ya daka bakarmen ya ki jimmi pat but ya baro ki bela kalat no haga jingisne jamme top diang ya ki shaga jingshai ka kuma jamme to isne ngi baro ngi karpad yame Knam barang khat bat kamaria te soti Bakhuid ka kame jango balai u joso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki requid ki bela pensngo bhai me pateng la pateng ngindu plong ki babit benyo bindalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram yame da u kon jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhavu kallam hameyu blayu pa badon por
Haka jingelang kawai jangamen siem Bakhuid. Barok kaburam bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai kung bau Jesu lahi kaya yang iben duwai. Nagabinda babun ki jing don kam. Duwai kerpang nagabinda ka Bible Convention haga negas ngi say jain. Nagabinda bauro ki bawan chimenda. Ki father ki bayarap. Ben plapo nga plapo pule mas. But by elap. But kinong ruai kinong tem ki co-worker kinong yaside baro. Kopa jangim. Baha bening kalong ka Bakhuid ka teng jame. Kanwan ka hima jame. Kalong ka mon jame. Hakendaw kung baha bening. To ay yang imin taga jimbam jangi kabahala kasni. Bato map ini kerengkang jangi. Kumbangi rungi map yaga bales niu yangi. Padwa dilam yangi syaka jimpan shoy. And rei tapalait yangi naka basiniu. To palait yangi ngi kerpat kotrai naga jing siniu baro. Haga jing spoon jame. To ay jing suk jing sign haga sungi jangi. Kanamba daga jingerap ka jingi sene jame. Ngi light baro bona ka pop. Bangin yo jingeda na jing jinjar barra. Kat bangida ngap kamelin dia ka jing karmen Bakhuid. But ka jing wan pa jungunong penim jungi o Jesu Christ. Namar ka chome kalong ka hima ka chome ka por bat ka burong junom la junom. Kotrai Jesu Christ. May bala ong haki apostol jame. Ka jing suk ngai happy. Ka jing suk janga nga ay happy. Wat pedi ki pop jungi. Henry ya ka jingay jung ka balang jame. But haga jing spoon jame, toy hakaya ka jing suk but ka jingyat le kawai kat kum gamon jame. Mame uba im badu basansha, junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandon barabor rengka but pin. Dap da ka jingin utrai, tongin yai markelia. Hakami ukun lambro janga balai. Hakami bakit na ka pop janga parte. So kito ka bala kor shaga jing kawai janga ukun lambrot. Kamet bergas nam janga Chris kan rianga shaga jingim bam jika.
trai Giêsu cô lấy cho ngàiวันชางาAdonu jonga Go try Giêsu Ko Trinity Bakhuid ngis ngongo ye me trang ye me Bomenduk wan shaki jingim chungi haki inga sem chungi ngis ngongo ye me ko Jesu naga benta ka chungai kar panga chame hagane gi ukarish Bakhuid yaga met bagas nam chame yaga jingdon chame ka ai men siam ngi ka ai boringi wan shaki ko Jesu wan shaki inga sem chungi wan shaka jinglong chungi wan shaka jingmo jimbarkha chungi wan shaka met ka pan chungi wan pen khuid yangi lembaga jingba met siam lembaga jing khuid lembaga jing don chame ngilaban kring yakiway ngilaban katay ga jingim jungiway inyo jing khuid na me Jesu pen khuid yaga met ka pan batingit daga pop pen khuid yaga men siam jungi pen koi pen kia yangi ko Jesu yaga met ka pan ba bit daki kinyang jaga jing pang ga jing shitam Jesu bayit karku kardo yangi bangindup lang balong ki bayay ne ki bayay siya ban kring yakiway ban kring ya ki nong pop shame bakin dup lai loy naga jing karni jang kiya baki jitrak baki jing suni ki bahat rukam Jesu kinti buram ingi vai pai vai wanchangi ko Jesu pen gandang ya ki inga sem jangi palai loy ya ki inga sem jangi na baro jait ki jing suni kaba bip yangi kaba bendingit yangi kaba pen sausi yangi ai boring Jesu pen koi pen kiya yangi Jesu ya iti ya ki bapang ki bashitam hakat te jame menda shimde pura yangi baro ai boring Jesu hallelujah 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 Hallelujah, 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 Tonginnya duwai Kopa ukun jame ula ai binda ya kamet bagas nam jangu badngi ya rap yangi ban ya ai binda ya ga jingi jangi hakiwei pati para badon kam ngipan ya kane da ukris utrai chungim Amen utrai undon rengkat bat pim Ringkat berpiu Blay badun board baron karkuyat. Uppa barukon badomen siem Bakhuid. Amen Ya lesuk ban pen bana ya ke kubar babha jangge jingid Jesu hakimen ke para jongin. Isu ya ulai Ko himen ko para kin mau hagane ga singi sajan ka don ka Bible convention bad kane ka long Bible convention hakabangi kinti borom ya ga snam kordor jongo Chris uni ubanai jongo snam ba kordor jongo Jesu bakito baro ki bak don jing trang sa pin kray alade banwan naga benda convention ya ituai buya ka jing dumun ado menta naga benda ka jing job par ka jing saiso jongi ba wan shimenda ya ka Bible convention Kanambar lai spa kat lai Ejero Yesus Kristus Jenama jenama